iti tunggal pitik ki puso, kada gururay ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapule masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Apay ako maribuso dagiti nars. Anya ti napasama? Rhoda, at sangsangit ka kadi. Mami, adda may sakay pas nga maladaga iti may sa kwarto ti ospital. Pinanawan ti inana. Pagkunaan nyo a pinanawan ti inana ti maladaga. Amang ano adala iti comfort room. Napanan kinita dagiti gwardya iti banyo ng awan. Awan kadi iti nakakita ken kuana. Mabalin. Ngititin nga ti rabii. Idi matmaturugan dagiti pada na a pasyente. Kan dagiti agbambantay. Naglibas. Nagnangata iti likod. Katsan nga taan adlaw dagiti gwardya. Kan dagiti pada tayo a nurse. Saanan anak konsensya ti inaan ang panaw iti anak na. Ay, anya a puso ti adakan kuana. Makasangit ak iti asik iti maladaga. Naamuan ka din dayto iti direktor iti ospital. Ay, iwan gaya. Iti paila na minsan nga aldaw na pa ni J. Manila. Oras gaya man ti panagawid mo. Ah, sige mami. Barang makamakam ko pa ni Melandro. Anya paila ti oras. Awan pa'y alas 5. Agpasukon ka kumakankuanan. Pasaray masapa kami na mga opisina. No daduma, saan kami pulusag kita? Anya matanti kastang agkasawa. Kasano nga rod amaadaan kayo iti anak. Ay, awan siguro namnamaditan mami. Nasurukan na 5 taon nagdenden na kami. Mano matitawan kon? Adda dagiti babae nga uray agtawanan iti 40 ket nagsikog pailaan. Gamit ka sa saad nga agasawa? Narigat siguro, mami. Ay, mga turturog akon. Awagan kayo ito nakariingak. No saan asublian ti ina di maladaga. Kasaritak to ni Melandro ang ampunan milangan. Kasinot. O manugot nga ta ni Melandro? Nakarumbata ko na rumaro na. Sanay tati pasabat mo kanyak. Pamangano saan ka pa yan nakamurmuray? Awan pulos turog ko. Maasyanak iti maladaga. Dumakkel nga awan mariingan na nga ina. Iso anya ti desisyon ti ospital. Ampunan talangan. Diyak kayat. Mawatan. Sa anak mo manugot. Apay, kasla makagura ka pa'y kanyak. Kayat ko ang nagtaod kanyak ti anak ta. Diyak kayat ti agampon. Saan ta nga mo no niya klase ti tattao na iti dadakkel na diya maladaga. Ang mga nagbalin to buong ti ulo ta. Kasano ang mapasama ka maadaan ta itipod no nga anak. Ininto ta mumot nga awanan tinamnaman tapay. Saan mo man nga pabalon na iti luam kanyak. Napatag na iti transaksyon ko itangal daw. Anyamatan. Dahil lang kinapatagkan ko anak. Namtiriknak. Diyos ko. Amuyo na niya ti pampanunutan ni Melandro. Pagkawanan ko ha. Nagalisto kayo na nakaluto, Lolo Paeng. Apa kaslak tardaras kayo? Ay, itay kumapaylaan nga rimwarak. Tapno makaaduak iti katangak nga ilakok iti jang shop. Tapno adamanen kwartata Pasensya kayo kumalangan, Lolo. Yak nakaringan na sapa. Siya kumatiag luto. Maawatan ka, Angela. Mabambandog ka, iti panagadal mo. Umuna akaw. Inton aldawan nga agdigusak. En wen gayam, ibatik tulatan ti balon mo iti kwartaw. Urayan niya ti mapaspasamak. Diyak manugot abang ampun kami kanrona. Malagip kumanantikan kantyaw na iti gagayim ko kanyak.
Baknangak ang negosyante. Nakapimpintas ni Rona, idagam amo kami. Tsaka klunan na siya ti antideprensya. Nagpating nga na di alakay. Saan? Ama, itaray kayo iti ospital. Awad anyaman na dayto, sir. Sa anak anaan-anaw. Sigurado kayo? Iba tayo latan tinakakurong-kurong nga bisikleta yon. Tayo tayo ospital. Saan kayo ang madanagan, sir? Kita endak. Awan pulos sugat ko. Ngala, makamo kayo. Ay, Itid ko kada kayo ti calling card ko. Adda dita ti address iti opisina ken ti Malaymi. Adda pa dita ti numero ang mabalin nyo ang pagawagan. Awagan dak lang. Mabit lang. Magtidak lang arudan iti kwarta kada kayo. Sangit ti maladaga day chay. Ngamoon mo't makitak. Saan? Ay, katagtagain na pakmanan iti maladaga ng agsangsangit. Ay, nalabas gaya man na pangaldaw, Mami Carmela. Isumat lakas taon iti bisin ko anak kariing. Di ka gamin naganaya, itay nakasangkot ka. Saanan tanaturo ka kalpasan na nakapanaw ni Milandro. Kumusta hindi may papan iti maladagang ngayon bati ti inana dito ospital? Naamuanan ti direktor ti ospital ti napasamag itay agsapa. Impakustudyarda iti masagnan nga ahensya ti gobyerno. No saan na taatuntunan di na. Ipaambunda ka iti interesado. Ay, Kaya nagsinnaay ka. amoyo. Naibagak ni Milandro akayat kong ampunan da dya maladaga. Ngam nagungat kit din. Di na kayat ti agampon. Kayat na day tay bukod na kano nga anak. Ada kalintegan ti asawa, Rona. Ngam iti dayto nga edad kon. Panagriknak sa anak kon nga agsikugpay. 5 atawan nga agdenden na kami iti asawak. Sino nga tati adda diferensya na kada kayo? Anya nga tanong padasin yung tagpakita iti doktor. Saan may panapadasan tinagpakita? Mabutengak. Amang ano kaguranak ti asawak. Awan man ti dakas na. Masaya at laki diti panangidalan mo. Mami Carmela, mabalin ka din nga kita tayo into makaruwar kayo ti ospital? Adaan mo ka na pinta sa restaurant na papanan tayo. Tinasayaan. Ijay laangan balay ti umayang. Agpakada kamot lang iti asawa. Ay, nasaysayaat pa inuwag kuyog kayo. Amangan ngamin numarabyan na sumangpet. Ang padasak tong awagan. Oreta day of nagaya minton rabi eh. Ala, nagistayan kayo gaya mo na disgrasya, lolo. Anya nga talo, isarda niyo langan ti agsursur nga agala iti ilakaw yu iti diyang siyap. Kasano pa iti panagbiag ta? Pangalaan ta nga iti gastusam nga agadan no isardeng kaw. Ure, agsarda nga payalaan nga agadan, lolo. Ay, adda karek iti day di mamangmaw. Iso nga uray lakaya kaw na. Ikarigatan ka pagadalan. Lolo, agtrabaho ak iti aldaw sa agadalak iti rabi eh. Ay na, apaw, marigatan ka lakit ti Amangan no mabaybay am ti panagadal mo. Amangan no makaala ka iti sakit mo no kanayon kang agpuyat. Lolo. Saan ka madanagan, apaw? Uray ta, awan mo't dakas anapasamak kanyak. Agan anadak to ninton maminsan. Huwag gayam, lolo. Anya tinagan ti dandanin nakadisgrasya kada kayo? Ay, jakmet malagipan. Mabiit laang. Ada inted na ako lingkad. Ada pa'y inted na akwarta pagpaagas ka. Daytaw eh. 5,000, lolo? Nagtakalan? Milandro Almendres. Kasla, nalagsakon tayo apasdag.
Bak nang gayam ti dandani nakadungpar kada kayo, lolo. Ay, aglang lang abak nang apaw. Disente ti panagbadbado na. Kun nagpintas ti lugan na. Ay, makapabisinti ayam mo om dagiti linuto asidaan tayo, mami. Naglaing kayo gayam magluto. Italaang man na makapagluto, Krona. Kaadwan na ang mga naklatan iti restaurant no nagkapo ako niti ospital. Ore siyak. Nabayagan na ibagbaga na Milandro nga agikatak a nurse iti ospital. Uwan mat ngagpaiso. Bagnang a negosyante ni Melandro. Saan na masapol ngagtrabaho ka? Anyang arti serbiyan na nagturpusak iti kina-nurse ngay, mami. Kinapudno na. Kina-doktor ti arapa apday di dadi a pagbalinak. Ada nakabasulak kan kuana. Apay makasangsangit ka. Anya ka di ti basol mo kinidadim. Numabalin. Jakon kaya talagi panday, jay. Kaputa. Kasaday ta tinang dagdag iti ipapatay day di mami. Lating itag. Dagan dati mang sair itiriknam. Mangantakit din. Mabalintamat latanga ituloy ti panagsarita ta. Diyak kumakayat nga naan. Ngam impilit ni Mami Carmela ayawid ko dagiti sobrami. Awan ka naman nga may nanti sa bali pa'y amangan. Kasaladya ko na makapangan, Rona. Nabsuga kiti pulutan. Nakainom ka. Ngam, ada ko may bagakan ka. Anya na dyan. Sa anak mo tanapartag. Noong may panggap iti maladaga ngay mbati ti inana iti ospital. Saan ta napagsaritaan na ita? Saan aday ta? Kung amin, nabayagan na kayat ko nga ibaga da ito eh. Anya nga tanong padasin ta ti agpakita iti doktor. Sa anak abaog. Maawatam? Saan ka nga gungat pangasim? O mga no sikat ka da diferensya na. Napintas ka ngam awan serbim. Noan niya ti kunam. Palubusan nak amang sikog iti sabali a babae. Anya? Nakatulog ka ni Melandro. Tipdat ti panagsangit ko. Tama nga na makariing kat makaungat manan. Namunan ako, ma. Nakaarami da kiti daklabit to tasyak lang ti makamo. Kalpasan tinagsaruno ngay pupusay da dati kan mami. Kaya't ko nga ibaga da ito kini Mami Carmela. Nga mabuti nga. Inton rabi ipay ti Jotik, Melandro. Abangan no kaya't nang akaduan nga agpasyar. Jak masango. Ano tinaskan nga si kaswag iti opisina? Nagsayang ti gundaway. Manmanulang arod nga agdanon tan dito'y balay. Basol mo. Agikat ka nga binan niya nurse iti ospital. Tapno may pamaysam ti pagribingam kasasawa. Jak kaya't nga agliday ni Daddy. Ang talang arudan ni tinagkaysabyag. Anya kumapay ti maramidan da. Napatag ti kina-nurse ko. Katukad ti biyag ko daytoy. Daytoy ti inararapaap ko. Awan serbina nagturpusak iti kina-nurse no jak mo't lama ipakat. Sikat ti makam mo. Basol mo, nakapaya saan ta amaadan iti anak. Ha? Sige, grubata. Sanak lang kami na maawatan. Dandani sa anak-anak kapag turpos. No apay kiti adyak namin malipatan. Numanon atawan tinapalabas. Pakonsensya ako manin. Umanugot kayong aminan, lolo paing. Dak kayo tamarigligatan kayo. Lakay kayo. Aksar din nga klaangan nga gadal tapno makatrabaho Apog. Adda karik iti dayti mamangmaw. Kat masapul atong palag. Horay matayak to no makapagturpos ka. Lolo, saan ko maapatay ti ibagbagayo kanya? Awan ti papanan asan aday ta. Ngam saan kumapay akadag ito'y lolo. Kaya't kupay nga agpaw ti biyagyo. Inton makaturpusak. At sa pulak adagos ti pagtrabaho no, maipaayan kayo iti pangnamayan. Ay, napintas nga arapaap, apaw.
Kinapudno na. Idaw-dawat ko, paraburan na kumapay ni Apo Diyos. Iti napapaot abiyag. Kat may matangag pa iti pan nakatungpal ti arapaap mo. Kanti pan nakabukal iti naragsak a pamilyam. Iso akayat ko kumangag sardeng kayo laangan nga agpido, pinaggatang ti ilako yu iti junk shop, lolo. Ay na, Apaw. Amangan no nalaklaka ak alumakay no awan ti aramidag. Palubusan dak ganon, ngagsapul iti trabaho. Uray iti malang maagadala. Marigatan ka, Apaw. Ay, anyalakit ngaminan a kinarigat ti panagbiag. Uray naliday dagiti matamrona. Napintas ka lata. Ada ka di manen problema. Saan kumada kayo ti kadwa kag pasyarita? Ngam saan at ang makapagsakripisyo ni Melandro para kanyak? Makaamu ka la kuman ang mga awat iti asawa. Abo mo ten ti biyag tinigosyante. Inulit naman niya imbaga, ti panagikat ko a nurse iti ospital. Amo mo na anya ti sungbat ko iti dayta. Para iti pagimbagan yung agasawa. Panunutom kuma na imbag. Mami Carmela, Iti biyang dagiti agasawa. Masapul nga dag sakripisyo. no, adda ko man anak mi. Nakasakana kag sakripisyo. Pilyak ngaywanan ti anak ko, namawan nga rod. Mala, saan pa ilang aday tati pagsaritaan ta? Ay, mapayag tumanan na makapagpasyar ta akastoy. Talaga marigatan ak amang ipasang at iti bisikleta iti daytoy apasat ti kalsada. Dumsagak man laengan. Taidoron ko laengan ti bisikleta. Piman abiyag ti lakay. Dudaduma. Mariknak saan akon ang makapigsa. Ang masapol nga aganusak para iti masakbayan ni Angela. Malakip ko man na ti singasing na. Saan ko mairamraman nga agrigrigat no? Malakip ko tinakadulin asurat day ti Laura. Imbilin na iday, sakbay anagsatan, nga alaag iti pandag tipungan na. Nagarabis man nga minag itay. Awan lang aron din ti malugana ka tricycle. Nakasip-sip lang aron. Dagiti lima alalaki ang nagistampay iti sangot ti pagadalak. Kasla susurutan da. Kandasak pa iti magna. Kamkamatan da po. Kasta una hindi pa nagnirbiyos ko. Ang dalaki ti dakas sa panggibda. Diyos ko. Iliklikdak ko makadagito'y adimonyo ti panagpampanulot na. Adda nakaparpartas alugan na sumungat. Mapuraraw. Iti silaw na. Kalma na. Nakaadayo na iti lalaki nga panggap ko may tidakas kan ka. Pasino ka rin nagijay? Agyaman naglaunay kada kayo sa jak mabigbig dagijay. Dagiti siguro meron nga gis-istambay iti sangot ti pagadalan mi. Naimbag ta na era na lumabasa. Itain nakita, dakas ti panggapdakan ka. Ing agarak ti mang padungpar ko makadakwada. Ngam napakadanrak at naktaraydan. Naimbag tas andalim maban kada kayo sar. Dagiti daduma. Adda imo ko kan paltog da. So magmamanon tinay padamag anay walang abang ka iti asidag ti pagadalan mi. Purumpan ko mga rod na pagpatrolyan ang iti pulis na iti apaset. Apa yung amin na magmagna ka? Gapo siguro iti panagarbis na itay, sir.
Awanan ti tricycle ang nakaparada iti sango ti pag-adalan itay. Sige, lumugan ka niti kotsek. Anda pala nakalukat na restaurant ita. Itulog kan to ninton madamdama. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Agraprapi mga tan ni Melandro ay opisina. Inawagak ko maitay. Tauray nagpaspasyar kami pailangan ka ni Mami Carmela. Tauray katrabi ipay mutlang nabigat ti duty kiti hospital. Masaksakita na kitir aramidan ni Melandro kanyak. Nasakit tinakam na, adyak maikan ni ti anak. Uno kaya't nakaliklikan. Tadi na kaya't, at talaga nga mangampun kami. Tawagak man langan ni Mami Carmela. Tapno sa anak ka masikura na gururay iti asawak. Ang mga nanyaman laditan ti sisimparat iti panunot ko. Hello, Rona? Ada ka di ba ng problema? Kahit ko lang ada kasarsaritak. Awan pa yung ti asawak. Nagagat at talaga ti asawa. Mami Carmela, panagriknak. Awan patad ko kan kuana. Gaputa, amo yun. Gapu iti kawan anak mi. Agsangit kan sa madan. Saan mat? Diyak la malapdan no maminsan. Amok, masakit ang tulakit ni Melandro. No bilang maamuan na nga isugayan ti antidiferensya. No apay asaan kami amadaan iti anak. Magan ka lang. Saan ka ngagbabayin? Nilulong amin ti pampanunungsot sir. Ang mga nung pumadanagan launa yan. Pura ito itulog ka ibalayo. Sakto ti mangilaw-lawag ni lolom. Di ka tilang lolom, ti ka dandinam? Kastangag pa iso sir. Ubingag pa idi natay day di nanang. Masyanak ngarot kinilolo. Iso kayat ko kumandag sa nga agadal, tagtrabaho aklaangan. Kasaron ti panagadal mo? Uray agsarda nga kumapay laang. Ngam inton makaarno nga, ituloy kong tumatla ti agadal. Ay, naimpakta nakasangpit kan apaw. Madanagan na klauna yan. Unak noa niya tinapasamak maun. Nagistayan nga rod lolo. Naimpakta na na alim mabas ni Sir Melandro. Ay, agyaman na klaunay kada kayo, sir. Oo na nyaman na. Mabitlahay. Kasla, malasin kayo Well, da kayo ni ama paeng. Malagip da pa Ha? Ay, kasla, ada pangilaslasinak ititimag yaw, sir. Ha? Ay, huwin nga agpaisaw. Ay, pasinsa kayo. Saan kayo analasin adago, sir? Ha? Kaya't yung asawan? Kita man lang agpaiso ti kinailat ti lubong. Well, Angela, siyak ti dandani na kapadungpar ka ni ama paing ide. Agpasyak na to yung opisina. Tapagsaritaan ta ti problema, Angela. Papagsip nga ti tayo agawid ako man. Naira na lumabas sa kikisango ti universidad, kaya tinulungag ti may isang estudyante, apanggap agundawayan nagit istambay. Nasayad man nga ruta nakitam. Kaasim at day jay no bilang. Inawis ko amang rabi iti restaurant, tapno makasarita ka na imbag. Kalpasan na, intulnog ko igibalay na, tapno sana madandanagan ti lolo na. Ay, nang rabi ikagaya man. Inururay ka tagsangot ako ma. Naruam ta nasan ngagsangsango amang rabi. Kan nagkuyog kayo kani Manang Carmela, saan ka di? Nagmerinda kami Takayat ko ngagsangot ako mamang rabi Naglutak ka dagiti paborito maputahe. Para bigat tol. Ang manmanumat na mamigatak. At dalakit di kape.
Mabalinan. Total, agmerienda ako ang lang yung opisina. O sige, inkalat na manganan. Makaturturog ako. Kasladyak mat lang makapangan. Ay ayak launay ti kasasaad ko. Kastoy ka di ti subat ti amin. Yung tawag laeng. Adyak kinabailan at tinanggal at iti pasamak. Naruko pa kiti sulisog. Yung nagbabawi akong ti amin. Kunak no nasarap akong ti lalaki ang may karikanyak. Yung mapayanas ka na kastoy, ti sa gabaek. Diyos ko. Napagayatan niyo, amandan kami ti anak. Ikarik, agbalinak to anasaya at nga ina. Kay anya nga ro ti pangedeng mau apaw. Talaga ka di si Dido kan. Apaw, no sakla ko mati matumpal. Sayang no agsardeng kang agadal. Awan ti klase kiti sakpay ti pangal daw, lolo. Inak to ija opisina ni Sir Melandro. No, anyan to ti desisyon na. Natalagkan sa launa kin ni Melandro. Nasing pa tilangana. Hanggang saan tanga mo ti talagang ugali na. Napintas kamay mat nga raw. Anya ti kaya ti asawa ni kadayta, lolo. Ay, amangan no, anya ti panggap na kan ka. Nadaamag mo ka din no, adan asawa na. Mabainak nga agdamag iti dayta, lolo. Amangan no anya ti panunutan na. Sige, lolo. Umuna ako na rumwar. Kwa, apaw, agkuyog tan. Itay kumapay arumwarak, kayat ka kasarita. No anya ti panggap mau. Naibaglakit din, tanera ng awan sa ngailik. Saan mo kami na naibagajirapin o anya nga oras umay ka? Saan yung paikat alam naman nga itangal daw tiya ay ko, sir? Masaludsod ko man. Apay awan cellphone mo? Ada idi inabak ni lolo pa ing iti Raffle. Nalakaan na cellphone. Nalakaan madadaan. Intong nagbalin ka ng empleyada, igatangan kay ti cellphone mo. Ha? Siyempre masapol nga napangawagakin ka. Anya ka diti plano. Kaya't ko kumangag sardengak pailaang nga agadal. Masayangan ni lolo no ag sardengak. At nakalintigan ni Lolo. No, kabalam lakit di. Isa miram tag trabaho, kabayatan ti panagadal mo. Mabalin mat nagpaiso, sir. Agtrabaho ak kiti aldaw sa agadal ak iti rabi Marigatan kay ti dayta. Bannog kan puyat ti kalaban mo. Masapul nga agano sak, sir. Kayat ko ti makaadal. Ken kayat ko at tulungan ni lolo iti pagbiag mi. Ada may singasing ko no manugot ka. Agadal kiti bigat, agtrabaho kay ti malam. Naitalaan ta, may bayag di panagturpos mo. Sana balin, sir. Saan laki di amarigatan ni lolo? Ibagak tupay kankwana day taasing-asing yun. Mayat met nga agpaiso day taasing-asing ni Melandro. Tapno saan ka amarigatan? Anya nga oras ti panagtrabaho. Agadalak manipot alas 8 ti bigat, aging ga iti alas 2 iti malang, lolo. Sa alas 2 aging ga alas 8 ang trabaho Ay, kanayon ka amarabyan nga agawid. Nasa papay nga oras da itanok kwa, lolo. Amangan no, kayat dakpay nga ilugan ni Sir Melandro. Apok, liklikam ko mati, makasinigid unek ni Melandro. Awan, tikas iti agan na. Kasangsangpet ko lang. Nasapak arimor iti opisina. Ngam nagawis ngamin ti may sa barkada. Naimbagman, tanakawag ka. Uri at pagbiit lamang kasarita ka, Melandro. Matmaturog ak pa lang amin, idirimor ka. Saan ta napagsaritaan pa dahil tarona? Amumon ti kapuna.
Kan adakan ka ti solusyon. Inton adan anak ta, ikari. Ipa may sakton ti imatang ko kada kayo. Sikamat na tinag ko na. Saan mo nanamnamaan nga ganak ka? Oh, sige. Orasan ti pa nag-check up ko kada ti pasyente. Bye. Malagip ko man ni Angela. Naamo ti rupa na. Nakain inosente. Tsaka maawatan na tiya marikrik na ko na. No, nasapa ako maanak yung asawa ini. Amang ano, agkataib dalang, iti nauna nga anak ko. Apay nga da kapailaang Rona. Saan ka di nga itay kumapailaang anagawid ka? Inururay ko makasangpot kayo dito ospital, mami. Talaga akas laagi na tanan niya. Manipot mo sa dagiti dadakkel ko. Gumagawawa ako ni ti pamadag ti may sangaina. Namin kas na makikita kada kayo day di mami. Nakadungdungo. Isaksakit na klaunay. Nang ron ano pagong tanak idi day di daddy. Naungat ka di day di daddy? Nasayat nga ama. No pa na istrikto. Ba nagadyak maawatan. Nga makwak. Basol ko. No apay. Narasiak ngamin. Makasangsangit ka man eh. Kasla saan laan ni Melandro ti problema? Sige, agawid akon. Barang madanon ko pa ilang ni Mirandro. Saan ka di nga itay pa'y kumaan nakasangpat ka, Rona? Dandanin alas 7. Naimbaga, tanadanon nakpay dito palay. Inururay ko pa ngamin ni Mami Carmela. Kasla na napatay kapag sarsaritaan nyo, iti da jay bakit apada maners. Saan ko maakastamo ti panagsasao makinkwana? Kasla may nga ina ni Mami Carmela. Kasla ina ti pangibilbilang kankwanan. Isa maawatan na kuma. Kailiw ko ti may nga ina. Mailiwak mo ti anak. Kanahin mo lang ibagatay ta kanyak. Tapno malpasan na ti problema. Palubusan nak amaandaan iti anak iti sabali a babae. Kabay lang marami din dayta. Adi mo amo, no anya ti mariknak. Panawan ka malangit. Dila mo ni Melandro, no apay. No kasano nga masaksakit anak launay. Namin ano na yung bagana. Apadasan na. Iti sabali a babae. Kanon tumagpating ka dahi tuya pa nagsagabag. Ulitan nagpakawan ka na kayo. Amok, dakkel ti babak ko. Ngamday to'y kaditi kay mo dingak. Awan ka din ti karbangak agragsak. Nabayagan ngagdenden na kami iti asawag. Ngam maging gaita, awan pa yanak mi. Sayang nga niya, sir. Naragragsak kumamatlaan nga da anak yo. Dahil ta tinabayagan nga iliwag. Oray may sala ko mati may paay ni Rona nga anak. Rona gayam tinagan ti asawa yo. Ay, maam-amok kumamat. Andan to umno apanawan para iti dayta. Nurse ti asawak. Rabi iti duty na. Panakarabiin na ti aldaw. Nagrigat ti nurse. Naruwam siguro. Saan ko marumbang ibagakan ka rito, Angela? Gaputa obing kapay. Saan akong aminor de edad, sir? Adun dagiti maawata ka pa sa tibiyag. Ubingak at maod tinakam ko, tawan nga rod inak. Nagkastak ko man no siya ti anak yo. Nagpintas kat kuman ti anak mi ka ni Rona, no kasta? No siya kumatipapang mo, ingatan ka, karagiti agar-aram ken ka. Awan ti agar-aram kanyak. Jakpay kayat ti makinobyo. Aganda lakpay. Nasaya to na deta. Sapay ko ma. Tamaadaan kayong tumatla iti anak. Nagasat lagid ni. Baknang kayo. Kat maitedyo amin ang masapul na. Limit ay magtagtila nga yung lolo.
nasair ko ka ditirik nayo? Ha? Saan, Apaok? Ay, no mabalin. Saan ang mabalin ang maamuan ni Angela Daytoy? Kala at anagulimag kayo, Lolo. Pampanunutok laang. Baknang ni Milandraw. Awan gayam anak da. Ang mabalin damot ti mangampon no kwa. Uwan ko mga agpaisuan niya, Lolo. Naimbag ta nagbakasyon kayo ti trabaho yung Mami Carmela. Talaga akayat kayo akasarita. Diyak ka ba ilahanan? Anya ka di manan ti problema yung kini Milandro. Kanayon kayon sa ngagap-apa. Wano, dangdangran na ka. Saan nakadangdangran? Nga masaksakita anak launay. Agasang ti imbaga namanan. Palubusak ka no amadaan iti anak iti sabali a babae. Nagawan a delikadesan an. Kasla saan adiadan. Saan na pampanunutan direk nam. Mami, ada sabali akayat ko ngay bagakata kayo. Tsakon ka ba ilan ni Elimat pay? Nga mabuti nga kamaamuan ni Milandro. Ang mga na dayto yan ti mangrak-rak iti panagdan nami. Anya ka di dayta? Diyak amo no kasano ngay lawlawag ko kada kayo. Da kayon ti pan nakainak kat amok. Da kayo laan ti makaawat kanyak. Sige, Rona. Agad-adalak iti kolehiyo di sinupring ko ti pagayatan day di daddy. Adyak pa'y laang makiayan-ayat. Ngam, nagtiriknak ni Bernard. Diyak na pagkadkadan idi. Kat, ada na pasamak kada kami. Kat, nagbunga day di apa nakalipat mi. Ngam, intare anak ni Bernard. Kat, kaputa, mabuti nga kidi, alaksiden dakdagiti dadakkel ko. Nagpambarak, nagulbudak kadakwada. Ijay bagyo tinangituluyak iti panagadal ko. Ijay matan na nagpasngayak. Asaan nga amo dagiti dadakkel ko. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Gaputas saan ka ang makadecide no anya tipili ang mga tangan na cellphone, siyak lang ang tinagpili. Magustuhan ka nila ito? Sir, kababain. Nang ninalaunay dahi ti a cellphone para kanyak. Kababain ka na kayo. Mangisagot akmat laeng, dahi tayo kap-kap na kakon. Kababain iti asawa yo. Saan mapagproblemahan ni Rona? Nasingpat ka asawa? Daytay kuman sa bali. Mabainak nga agusar ti cellphone iti kastri kangina na. No makita dagiti kaadala. Ang mga nanya ti makunada kanya. Apay nga isuda ti panunutan. Awan bibiyang dahi ti biyag mo. Saan nyo ang maawatan? Mabainak la kumaamang ibaga kada kayo iti daytoy. Adda na nga lukoy kanyak. Tapno sa anak amarigatan iti panagadal ko. Nagpas ngay kagaya masaan anaamuan dagiti dadakkel mo. Hakat, ayan na nga ruden ti anak mo. Impampon ko iti may sanam amok. Inkari na nga iwanan na naimbag ti anak ko. Ngay bilang nakaspod no nga anak. Ngam na konsensya akmat laan. Nalaos. Ti ungat ni daddy dinamuan na nagpasngaya kabalasang. Saan mo kumangamin nga impadawat ti anak mo? Saan ka laangan na nakonsensya? Makonkonsensya, Mami. Kat, ni Bernard. Nadamag ko lahangan anatay gapot pa naka-aksidente na iti motor. Nagasawa kayo kini Melandro? Adi na among adagayam anak mo? Wen, kat nagbuten ak, Mami. Nagbuten ko ang mapukaw ko ni Melandro. Iso ngayon limot ko ti amin. Ay ayatek unay ni Melandro.
Nabanog akaw na. Ay, adon dagiti naduma-duma napidot ko. Kin naghatang ko nga ilakok iti junk shop. Ay, jak pa'y kat napuotan asumip nga dan. Kalpasan ti panagkapok iti junk shop. Agluto akpay iti pangrabyan may. Anyan tumangatan nga oras na makasangpot ni Melandro. Oras sa anak asumrek iti trabaho iti ospital. Narigat luta makapagkita kami iti asawak. Kaslairan ranta na pa iti manglikliklik kanyak. Masaksakit anak manayan nga. Ni Mami Carmela tayo mo awag. Adata nalipatan na ngayon baga? Hello, Mami Carmela? Rona, nakasakpat ka din ti asawa. Saan pa'y nga, Rod? Kanayan lata nakastiti ka sa sabi nga gasawa. Nasayaan nga awan pa. Ha? Itay na ipudnong ti may paggabi ti anak. Nalagip ko ti maladaga nga imbati ti inana iti ospital. Ha? Saan ka kumaamasak-sakitan iti ipag-agrona? Imbes amangampun ka, apay adi mo sa pulan ti anak mo. Mami? Kasano ang matuntunak? Saan kon anak kita pa iti nangibatyak a babae, iti sinapol mi iti day di daddy. Ni Melandro ka day di nangitulnog ken ka apaw. Apaya saan ba't na di manaw? Nagpatinggalaang iti ruangan, Lolo. Nabanog ka no. Masapul nga ginanan. Awan gayam, Lolo. Ada ipakitak ka na kayo. Mabiit laang, paalaag iti bag ko. Lolo. Cellphone day ta. Nagpintasan. Kabarbaraw. Ginatang ni Sir Melandro. Tapno, ada pangawagan na kanyak. Mabayinak ko mga mo. Papilit na. Ay. Ni, apay nagsinay kayo, Lolo. Amangando adda sa bali aka ipapananday ta apaw. Jak kayat am esagmak ka. Kabagyak laang day di mamangmaw. Imbilang ko day di Laura akas lapudnaw nga anak ko. Kat nagkariakin ko na. Nga iwanan ka na imbang. Saan kayo kumangagpanunot iti dakas, Lolo? Ay. Nasayaat ni Sir Melandro. Maasyan lang at kanya. Kapu iti makita na akasasaad ti panagbiag tayo. Sapay la kumatakas ta apaw. Napintas ka. Naka-inosente ti langam. Numaysa ka kumaakristal. Jak ipalubos amaburak ka. Agyaman ak, Lolo. An nadak ti bagi. Ketyak to ipalubos nga damang mulit iti salsalimot matak agayaw ko. Nasayaat no kasta apaw. Kumusta mat ti trabaho? Saan ka kadimot lang amarigatan? Saan, Lolo? Sumrekak iti pagadalan iti bigat. At trabaho ak iti malam. Saan abalan ang mabayat ang makaturpusak? Makatulong at lakit di kada kayo. Melandro, si kagayap sa tayo apay ko. Diyak na puutan ti sasangpat mo Anya ti ko nam? Anda ka di sa bali ang makikakaidakin ka? Apay abimangon ka pala. Balagan ka ron. Saan mo agam din ti manglipot kanya? Naglali pa. Awan ko matikas ti abiyag mo. Saan ka ngayon asawa? Hindi ka kumaagatap iti madikanyak. Hindi ka kabala naliputan. Isardang mo tiya ginom, pangasim, at haliman ti rami. Maturo karatan. Sika ti makasapol iti turong, Melandro. Nabanlog ka. Saan ka di para bigat kan? Alas 2 iti malam ti sirrekon. Alam mo saan ka pa maturog? Sige, maturog ka pa na. Kasi ti sigot, Mami. Masapa sumsumrek ni Melandro iti opisina na. Karuror na laang. Anya nga tano ipudnong kini Melandro ti may panggap iti anak.
Amang ano, kagura na kanto, no, ibaybayag mo pa nga ilimad kan kwa na tinapalabas mo. Mabuti nga. Ama ano day tapay ti Mitch at inariribok ka pa nagdinamik at agsina kami. Kasano ko mamabirukak pa iti anak ko? Awan ka diti, mabalin mo apagdamagan. Binaybay akon. Kat na masarakak man, kat maamuan na asyak ti pudno nga inana. Amang ano kaguranak kat ilunod nakpay. Awan tikas iti mangpadas. Taladawan, tinapadag. Maatur mo tibidot mo. Mariribo ka, nak. Uray saan pa ila ang ama-amuan ni Melandro ti may panggap iti anak. Agpadata na para malam, kat makuyog ka iti bigat. Matulungan ka iti problema. Agyaman ak unay. O sige, panunotag ka na imbag. Awagak to tisigod a kaadala ki Bagyo. Agdamag ak kanukwa na may panggap iti gayam ko anang iwatsak iti anak ko. Adaten dara ka meeting, Angela. Ikuyog ka kuma, ng awan mabati dito opisina. Mabayag kayo ka di, sir? Jaklam mo, no awanak to payaging ngay alas 5. Oray agawit kanton. Kasano na damang sapul kada kayo? Awan naka-schedule nga appointment ko, saan ka di? No kay lahat nga daw may. Awagan nak to. Tayo schedule tati pan nakisango kada kwada. Sige, sir. Oray ta kabisado mo tanti trabaho. No, ang dali mo masurutan, agpatulong ka iti sigod a sekretaryak. Naimbag bigat yung madam. Anya ka diti, may paay ko kada kayo. Sino da ka di? Siyak ni Rona nga asawa ni Melandro. Adda ka diti asawak? Saan pa'y anabayag arimwar, madam? Adda ka no inatendaran na a meeting. Maragsakan ang amakamam mo kayo. Siyak ni Angela. Si kagayam ti kabarbaro nga empleyada. Siyak nagpaiso, ma'am. Sumrag kayo. Anya ti kayo ti ameriendaan? Agyaman na klangan. Sana po't ngagbayag. Ibagam to kan kwa na, ngay maya ka? Makadanan kan kwa na dayta, ma'am. Matakon dito ospital. Ngamday dyan nga Angela, ti aday ti panunot ko. Napintas. Naemma ti langana. Malagip ko lakat nga rod idi siyak, ti agad adal iti koleyo. Naistrikto idi kanyak, ni daddy. Tasa na kayat, amamulitan ti tayaw ko. Ngam. Ay, tila malaglagip ko. Ngamday dyan nga Angela. Itay, nagsabat ti panagkita mi. Papaya ka sa nagtibayo ak. Nakapimpintas. Diyak kaya ta panunutan. Ngam, amangan na masulisog ti asawa kan kwa na. Naibaglangan, tahan na lagi ka nga awagan itay. Nagdardaras ako na pimanaw. Subject to nagiti kinamiting kwenton madamdama. Agjajamin kami pa'y kanong amin. Aglugan at kuman iti taksi, itaya pag-isumat adinting kayo, sir. Pampanunutak namin kinapasamag ken kay tiday di panagamamuta. Iti day ta kinapintas mo. At dalat iti masuliso gamang bastos ken ka. Agyaman ak iti panangisakit yung kanyak, sir. Adagayam ibagak. Imay itay malam ni Ma'am Rona di opisina. Anya? Napintas gayam ti asawa yo. Kasla agtawan lang iti nasuro ka ba inti? Bakit day jayan? Saan pa yun nga aganak? Oh, anya't ginagara na? Da kayo mati sinapol na. Kalpasan na, nagpakadan. Manmano asumarong karniro na iji opisina. Itaman langan. Nasingpat ti asawa yo, sir. Naanos ang makisasarita. Kasla, agi na kami lang. Anya? Nagkasat ako man da kayo ti dadaggal ko. Nagragsak nga tan. Dahil ti magustuhan ka, Angela. Magustuhan ka man, nakasarsarita. Nagmayat ko man na niya, sir. Maipaay amin akayat ko. Kasano nga tati, agragsak ana ng maay. Sa bali ti problema na iti bawak nang. Kan saan lang akwarta ti mang paragsak iti tao? Sa bagay. Nadlaw ko nga rod kini Ma'am Rona. Kasla, naliday dagiti matana.
Maawatan ka, no? Apay ang maibagamday ta, apaw. Saan ka mababalaw? Pasensya ka, no? Nakurapay ta. Amok anasail ko tirik nayo, lolo paeng. Pasensya kayo la kumakanya. Apog, awan ti tao, adi ag tarigagay iti nasaliwanwan apa nagbiag. Sana bali, inton makaturpusak, ken adan trabaho, guminawan ton ti panagbiag tayo, lolo. Sapay la kuma, tamatungpal mo day tang arapaap mau. No apay anay bagak kada kayo dayjay itay. Anaggastak ko man, no dadakkel ko da Sir Melandro ken Ma'am Rona. Ay, Nagsaya at ang amin nga gasawa, lolo. Aglalo ni Ma'am Rona. amaw, mailiw ka ang maadaan iti ina. Ay, nasapa ngamin apimusay da iti Laura. Ad-ada mariribukan ako no kasting adda akong dito balay awan ti asawa. Nabayagan na gumagawa ak iti anak. Ngam, tinabayagan nga atap ko akaadda ti palimad ni Rona ti mang ririribok kanya. Hindi pa lang amo kon adis-anes ti asawa. Wen, adda palimad na. Ngam, ti amo na kat pulos nga awan panagduadwak kan kuana. Di man ladimlaw akas la awan amor ko kan kuanan. Kalpasan ti damo apa nagkanayag ni. Oh, hindi pala akayat ko akong prontaran. Gapoy ti day dyan adlaw ko. Sang kay bagana nga ay ayatin na. Ngam, adla kadimat kasyay. Nupudno nga ay ayatin na. Awan ko mati ilimad na. Urayak na iso mismo ti agpudno. Ikakpay ti pawayway iti day ta. Ngam nudyak mauray. Si Tareko. Naimbag man ta napanunot mo ti agmaneho, Rona. Nagapo dahi ti ako check ni Attorney Javier, mami. Ni ngamin Attorney Javier ti mangimatmaton iti negosyo tayo di daddy. Nasaysayaat ko man no si katimang tarawiwid. Kaslasan ko ngamin alinya ti negosyo, mami. Kan nasingin ba't ngamin apagayam dahi di daddy ni Attorney Javier. Ayon gayam, nagpasyarak iti opisina ni Melandro iti Kalman. Namamok ti barong empleyada na ni Angela. Anya ti may paggap kini Angela. Kaubingan na. Siguro, agtaon pa lang iti 10 kat 8. Nakapimpintas, mami. Kat, mga namasulisog ti asawa kan kwa na. Ay na, saan mo kumaapanunutan day ta? Ti anak mo ti panunutan. Ay, gaya, mami. Nasarakak ti FB account ni Pamela. Padasag nga awagan itong bigat. Oh, hello, Pamela. Nabayag payson asaan taan nakapagsarita. Oy, malagsa ka na. Makastaan na rang ayon ti negosyo. Ada malagit ko. Ada ka di damag mo kini Laura? Nabayagan ano tay? Kasano nga rodan ti ubing? Balasang ngatan. Anya? Inyawit ti may sa alakay dito Ilocos? Anya tinagan ti lakay? Sakit ti ulo. Ni Melandro. Sige nga rodan Pamela ha. Sige, bye. Sus, mga nang natin nagsalitaan may kini Pamela. Oo. Sino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Rona? Apay nga inedap mo, itay masidigakan ka. Ni Pamela dayjay. Kina-eskwela kiti nagadala kiti Baguio. Nagkinumusta kami lang. Ada yung pulong ni Angela kanya. Anyat rin ang tami di opisina. Ni awan mo ti makita ka dakas na, iti panang sarongkar ko kan ka ijay. Nairanamot mi awan ka. Apay, anyat imbaga na kan ka. Ang mga ano niya ti pampanunutan, may papankan ko na. Melandro, agtalay ka kan ka. Malagip mo pa, tinaibaga kidikan ka. Ano, palubusan nak. Kaya't ko ti madaan iti anak iti sabali a babae. Anya, talaga ka diya pasakit anak. Kaya't mo warak-rak. Di pa nag-asawa ta? Kid daw ti pamalubos mo. Sige, tapno mamingkakan. Saan kuma, ani Angela? Saan mo atataalan ti masakbayan na?
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Talaga ka di asaan mo amalagit tinaganda di alakay, Pamela? Nalawa ti Ilocos. Pangaasim, lagi pang kumana niya't naganda di alakay. Agsubadak-tukan ka. O sige, agyaman na. Bye. Oh, Mami, pinagsagsangit ka. nalatawan. Makunkonsensya haklaon ay di magkalak iti nasaliwanwan na pamilya. Kalpasan na, ti anak ko iti na ayaw palalaki. Binaybayak. Inalalaan ti may sa marigrigat alakay. Saan ko at tinapalapas ti panunutan? No ano ti kabaalam nga aramidam, tulungan ka. Yung kasano asa pulag ti anak ko. San ka maawanan ikinamnama? Ikararan mo nga da milagro ang mapasamak. Nagsangsangit ako ni Taybigat pa eh. Tapno mamingkan ni Melandro iti ibagpagana. Palubos ako namang sikog iti sa bali a babae. Ha? Anya? Umulitan na, ti kinasagrado ti kasaryo. Magamon na niya ti kayat ng aramidan. Adalaan kinidaw ko kan kuana. Saan ko ani Angela? Angela? When? No pinalubusak man ni Melandro, iti kayat ng aramidan. Dahil gaputan. At damat na dagsan nga basol ko kan kuana, mami. Sana ka na pud nga asawa kan kuana. Gaputa, hindi pailaan. Linoko kun. Diyakin pud no kan kuana. Tipan na kailawan ko iti sa bahay na lalaki. Kat nadaanak iti anak iti kinabalasan. Nupay kasta, diyak masigurado. Nuawan pa nagkatap na kanya. Ngamin, hindi pailaan. Nadlaw ko akas na nalamiis kanya. Ngamay ayatet ni Melandro, Mami Carmela. Kat makonsensya gaputa kas laisun ti kapatgan kanya. Gaputa tinalikod ako na imbaleng ko ti anak ko. Rona. Kat malagip ko dahi jay Angela, mami. Kas lang amin nakita ti kinata kat kwa na. No kumaadda iti sidong ko dahi di anak ko. Balasang kumana kas ka ni Angela. Nasakit ti bagay ka nabigatan. Rumarak ko man ang mapanagkatang iti ilako kiti junk shop. Ay, kasla jak kabalan ti agtrabaho. Iswa, agitaak pailaan ti sa alas. Parang mayak tumat latirik na kintun madamdama. Ay, Mansamat ni Marikrig na yun, Lolo. Apay ang nakaita kayo. ay, lumakayak ka talaga, napawag. Di ka madanagan. Barang mayat taon tirik na kintun madamdama. Dahito'y tinakapanunutang ang trabaho, tapno matulungan kayo, Lolo. Sige, panawan kayo, Lolo. Maladaw ako niti klase. Sige, apaw. Ay,
Maasya naglaunay kini Angela. Saan ko maarong ba ang apasaran na tikas daw eh? Malakip ko manan day di Laura. Adda saan na anay baga, may panggap kini Angela. Ni Sir Day umaw-awak. Pasado alas 13. Awan ni Bay. Hello, sir? Anda ka di appointment ko ita, malam Angela? Ada, sir. Alas 4. May isang investor itidakal a korporasyon ni Mr. Magno. Manasik nga awagan. Ngam nukas pangarigan laeng, ibagam to, nga napatagan na panan. Sige, sir. Day tanto nga ron ti ibagakan kwa na. Oray tantamat niya, Tony Cruz. Ngam nakabakasyon. Ala, makamulitan. Bye. Bye, sir. Anya nga tati mapaspasamak ka ni sir. Kaslaad na napatag apakakumikuman na. Naibag malam niyo, ma'am. Pasensya kayon, tadyak na ilukat adagos tiri daw. Ada ngamin madamang aramida. Iso ka di dito ni Angela. Napintas. Iso, Mami. Angela, ni Mami Carmela, padang ka nurse sa hospital. Mami ti awag ko kan na. Kasla may sanga ina para kanyak. Ibilbilang ko kas inag. Agtugaw kayo, ma'am. Kahit yung kaditag kape, itimplaan kayo. Agyaman kami laangan. Sa anak ngagkap-kape, Angela. Rona, oray umuna aton. Ada pa ipapanaksak bay asumre ka kiti ospital. Agkuyog tayon doon, Mami. Agawid ak may matlaan. Ni Melandro, Angela? Imawag itay alas 3, ma'am. Ada ka nun napatag-anapanan na. May pa itay ni Mr. Magno. Kasta ka di. O sige, panawad na kang arudan, Angela, ha? Padasag to nga awagan ti asawak inton madamtama. Sana laki ti anak pitot. Ti kotse ni Melandro tay chay. Kunang tumat. Tay chay. Lumasakan kat adda-kadwa na ababae. Apa yan? Impay-pay sunan timpagkan, ha? Tinalam mo no kasan umot pi kasaam ti marigdag. Awagak ni Mami Carmela. Nagsakit. Kasla pa'y marikato nakagangis. Sabay kumatasaan kantong ang babawi, Melandro. Numapukaw ka bilang. Naman, sabay kumatasaan kantong ang babawi noon yaman, ti panghedeng ko. Numasarakak ti anak ko. Awag ako ni Mami Carmela. Tita. Rona. Ada ak pailaang dito balay. Madam na malaang, ada ako dito ospital. Adak pa'y laang matiti kotsek, Mami. Nakita ti kotse ni Melandro. Ada ka doon na babae. Pinaypaysunan dyan pagana. Di nalam mo no kasano, ti kasakit. Ti marikrik na ka nakakita ka na kwada. Anya nga ron ti pangeteng mo. Nagsaritaan mi da ito'y. Dinawat na ti pamalubos ko kat pinalubosak. Nagsakit. Apayanas ka na mapasamak ti kastoy. Ijay to lang ang ospital nagsarita ta. Sige, Mami. Agawid akmatan. Awagag tumanan ni Pamela. Katnoan niya ti mapagsaritaan mi. Agpakuyog akto kada kayo.
Pinmanawak iti opisina. Ajak na uray ni Sir Melandro. Nagsubli ni Mr. Magno nga gungungan. Inawagak ni Sir. Nagdimot sumumba. Nay, simangpat ka matgaya man, apaw. Tricycle matay jay nangagaw, nagsardang iti bataw. Nag-tricycle ang nagawid, Lolo. Nagmalam ni Sir Melandro, adi imay di opisina. Nasayaat mo. No saan kayo akanayon ngagkuyaw. Da, amangan no anyo ti pagbanagan ti kinasingadyaw. Kasla ama, ti pangibilangat ken kuana, Lolo. Ay, imay man gaya man ni Ma'am Rone di opisina itay malam. Kadwa na ti bakat apada na anas. Mami Carmela ti awag na. Ay, kwa apaw. Nang rabi ka kadain. Sa hanak pa'y anangan ta, inururay ka. Manmanumat nga agpaiso na makapagsango tayo, Lolo. Taypay anakalugan ta dito'y kotsem, Rona. Saan mo matla pa andaran eh? Hagsangsangit ka man gaya man. Diyak mo no kasano ang sangot ni Melandro, Mami. Agkabakabak. Maasyanakan ka. Diyak mo narumbang ti pangadin ko. Ti panang pabusoy ko kankwana. Kapag tamasaksakitan ang launa yun. No, kas pangarikan, tamaadan iti anak iti sabali a babae. Ipot noon ti palimod mo, nga ada anak mo ti sabali. Tapno, patas kayon. Ha? Mami Carmela. Panubuklaan daytoy, Rona. Ngam numabalin ko malaan. Awan, ti may rama. Itayak pa yan nakasangpot ito'y balay. No, kasangsangpot lang ni Melandro. Nangagmungot ipanagbusina. Ha? Sika ko mga asawa kinang lukat ikikay. Saan ka tati katulong? Amo, nagmalmalam kayo nagkuyog iti dayjay nakitak a babae. Sa nagpatpat nag kayo. Napnagkan san ka di? Rona? Di ka makapagulpot kanyak. Nakita kayo. Kat, ano ti problema mi ti dayta? Nagtulagan ta saan ka di? Mabuteng ka kadi amadaan kami ti anak ka ni Lara. Kat ison ti kadanak. Adakan ka ti amin na panghadan, Melandro. No'y palubos mamarakrak. Di pa nagdanata ka sa gasawa. Apay, Mr. Magno. Naglawag titulagan tayo di. Anya? Saan ka di ngayon bagat ti sekretaryak na danapanak? Saan naman pa rin na ito eh? Sir, dayto yung nagiti masapulyo a papeles. Anya ka di tibilin ko ken ka, Angela? Agasam ti kadakila po ko. Milyon ti pagsasaritaan iti transaksyon mi kumaka ni Mr. Magno. Sir. Awan pa'y serbi dagiti na itid ko ken ka. Inawagan kayo, sir. Ngam saan kayo asumungsumbat? Panawan na kailangan. Kaya ko tiyag may sa dito opisina ka. Hello? Kahit itid ko lang iti kwartakin kay di kalman. O sige. Sana problema ti kwarta kanyak. Basta ikanak iti anak. Mapunas tumod lang ti pungtot ni Melandro kan ka. No, mautob na ti bitot na. Bayam, siyak ti makamoy ti asawak. Agyaman ak, ma'am. Napurma sa launay ti awag mo kanyak. Mabalin nga. Awagan naklatamat ka ni ti mami? Kasi ti awag ko ka ni Mami Carmela? Kasla, mabaina. Diyak mo maikari. Di mo sawan ti kasta. Amom, hindi pala damo ka makita. Naasidagan diriknakan ka. Agyaman naklaunay. Mami. Mami Angela ko nam kanyak. Agyaman nakan ka ha?
Italaan nga da mangawag kanya kiti kasta. Nabaya ka kinaililiw ko ti maawagan iti mami. Oh, Diyos ko, anya na ito yung marikrik na. Saan ko kumaakayat nga ibaga daytoy ken ka? Ta, amangan masakitan ka. Malunag tirignag. No makita kang agsangsangit. May aklatan iti kayat ng aramidan. Tijak lang magustuhan. Iramraman na ni Angela. Kat basol naman no apay niya imbabawi ni Mr. Magno ti transaksyon. Kaasi matay nga ubing. Nagungungat ka no ni Mr. Magno. Inawagan ni Angela. Ngam saan na si Mungbat. Masangon na pa lang amin ayat si Mungbat. Kat agpapapaso ni ti Raksak. Kamusta gaya man ni Pamela? Ada ka din madamag? Saan na si Mungbat itinawagak? Saan ko na nasango pa eh? Uwan gayam, planok nga awisan ni Angela iji balay. Umay kayon to kuma. Ay, ni Sir Milandro ka da ito imawag kan kapaw. Anya ti imbagana kan ka. Saan ani Sir Milandro, Lolo? Ni Mami Rona. Mami Rona? Asawa ni Sir Milandro ni Mami Rona, Lolo. Mami ti kahit nang iyawag ko kankwana. Nagsingkot, Lolo. Kasla, saan asab sa balikan niya? Ganda, nariknag kankwana ti pamatag ti may nga ina. Anya? Kahit anya nga rin timbagana kan ka. Aw-awisan na, ngagpasyar ijay balayda. Ijayak ka no amangal daw, Lolo. Ha? Uray tawan sarag ko. Kan bakasyon na. Wow! Naghimasan ti ayam mo daytoy linuto yung aputahe, Mami. Mabainak ko maamang ibaga ng mabisina ko. Mabiitin da ito eh. Awan mo't lang ni Mami Carmela. Angela, si kagayan ti kasarsaritan ni Rona ni ti kusina. Nanggag ko titimag mo itay. Inawis nag ni Madam. Ni Mami amangal daw dito'y balayo, sir. Mabainak la uma. Mami gayam, tawag mo ka ni Rona. May mas nagtilinuto ma, Rona. Itaman lang na makapagluto ka. Juan, takasano? Makumiyo ko makiti trabaho kiti kalabas. Iti cellphone ko, nabati iti kwarto. Siyak ti akin cellphone iti dayjay. Amangan no ni Mami Carmela ti mga awagan. Amangan no saan kidi matuloy nga umay. Mabit lang Ipapasit ko ti apoy ti stove. Pakikita ha, Angela? Kastaon iti panagkabagabak, Mami Carmela. Sigun ka dagiti nagdamagan ta. Dayta ka no basit abalay ti pagnanaidan ti lakay anang tarakan iti anak ko. Kalpasan anatay day di Laura. Makonsensya ako din. Babalawag lang na iti bakit. Nabinaybayak ti anak ko. Kas na makikita ko no kasano ti kinarigat ti panagbiag na. Ay, Rona, adari mo alaka iti basit abalay. Si makaya ni ti bisikleta na. Amangan na makapanaw. Kabakabak. Umaykan, darasin tati doon sa ag. Adaytan. Sino kayo? Naimbaga, bigat yung ama. Da kayo ka din ama paeng? Wen, siya nga agpaisaw. Anya ti maipaay ko kada kayo, ma'am.